Hello ma'am, ngasi ki vlog se akhoi Leishna ki outing ki vlog oidoini. Ai angang sinabada wa ngang baga sangdre, so let's get the camera rolling. Leishna, are you excited? Dodo se kitang bo smile tau di. Dodo smile. Now let's get ready for the backwater boat ride. Mafam se sathina phazai aduga akhoi Dodo di somda tum laire. Ai lo ko kira me ko magi ko. Good morning, Dodo. Dodo को देखना. है ना? फिर सो गई. Akhoi Dodo so tum hagotle aduga akhoi na huje laimpham se Poovar gawi ko, and for the first time Dodo will be touching the sea, so let's record it.